Umuranga gw'ubutasigaye ubuhurirwe bakaza y'ubutarakire gwahebwa yahambuga nkuru za municipality ubu munyishengero washema municipality Dickson Kateshumbwa kandi chairman w'ikibina cya Rwandisiriza ahabwa municipality yabana yajere bukozurwe ebirukwija korwa hamwe nebyo bitakahwire bwa nyuma yo kweza kwamebwa okwesimba hantebe yo kurondo munyishengero ahabwashema municipality kora bawafunire bishop arkweza umugisha utariza kurondo mu buruzi mwabe no yakweza umugisha mwacendegereza bishop mumwine itokumurabe bishop ngugwa Dumwombi chiri kutegana sentunguka yashema municipality okurejeje harikateshumbwa nebyanga ebikirwa abantu bingi ebikiri kwetaga kusharwamu empango nitwenda tusabe councils kumurastame mukore resolution yo kusaba ngusarwe mu ebicheka. Richard Muhanji chairman wa NRM yashobora hakintu ecyaba kiri kwesimba ahabwanya mwegendaho wabo yesimbire nka independent kando ryo mu structure ya NRM nobo warwo mupati ahantu habesimbira hantebe zitarukushana baterera umuranga ahari yabo abarukwenda kutanyaguza mu kibina nishaba ngo rukendo twatandukane nama egumire kandi ko kuboryo mu nama to kucenda no kigamba gamba iwe no shitamo kore nama echirunja karuru nake box ronda karuru yegesa abantu bashabeje karuru bagambereje obwire kuburashe nimwenda kurebe birahanga korra abana babo nishaba mubona abari mu independence ababire betimbire na Kateshi barijeyo beyishe bamuhagire instead of yo kuza kumucwenteje abo kwa kuba no cwenteje Kateshi ngo yo independent nkimanyisa ngo no cwenteje NRM. Engineer Jonad Asimwe Akiki chairman wa NRM ahabwa burengero rwizoba nuko kushobora ebyakubasa kuzarika umukubaganiso mu kibina baitu kandi hawa unity ya ekitebe kyaitu basaba mu kintu kenyuma musinge flag bearers and his excellency promoting that Omugandi hashatu na babiri abarukushirira entebe zo bunyishengero nibo bahandikirwe umurisingiro kandi abashatu na babiri abahandikirwe harimo abashija n'abakazi ukorwa mu mashaza 5 agarukora isingiro agarumu isingiro north isingiro west isingiro south Bukanga hamwe na Bukanga north twebaze Kenneth Otine Kibina umwumba handi kwizoberi urukwenda kujwekera isingiro north yashobora ikitumire yayisimbaho Atine Kibina nzire independent abo yosonga stars zumwe na zumwe mpate istabwe tuzamu tubakutera karuru tuziba tubakutera karuru yamo bantu tuzibereza independent n'uwezo bantu kamizi ya mashanyarazi atinga isingiro tabukanzo indesa yitwala limited for zone kine na mashanyarazi twebaze Kenneth ombegambo bye yayongera yashobore cyayorekerire kora abantu bwanyuma yo kusingura karuru nko kubatera hamakoro iyo tugune meri tumbajura be raisi ibitoke mbiro mu rutoke niyo akogenda ase yitu hati ibyo nabo kutine income no kusomesa no kurema n'abana bitu bacu so attention ngeti kwanza kuteka wese at this time mukachuroko kuchifa bakajaza factory nachi ni tuntu ni factory ibitoke muri sindi n'utupinga ngo nawe tuzinge ibitoke tumanye ngo tusinzira amabanda bahandi kwizoberi nabo bashobora eborekerire kora kubaratoranwe abitwe twakozere niye nambugumizemo eco kubanza amashomero nabaretera manifesto yanjye nzakure bitukozere konkana agambaho bike amashomero twe twayombekire konkaga takombekimwe hamwe bwegesa ahubwo twenda tugamarire imyaka 25 y'abantu abisingiro north batwire baryo mu guha bakomerwe mbwenu akantu kokire rutawira Anthony Machwantegeze bihimba ayizire kandi yija kubakomora ha mu guhogo Alnitwe Julius urukure byo bururu ahabwa isingiro district yashobora ko murimo gutambwire kandi naro kubatatundire kuteganisibwa kona general exercise agenda twatunga buzibona it has been smooth all through yesterday and today Gasha kwa Gerard Tugume na Iana Kankwasa ahabwa Tayari West